Şemye purныштыткăжи. Şirepте туслы şемьере анчах телейлі ажазы мүзеші. Можарда пурнышри еврлықсене шымылын парындарать. Чаваш енри храрымзен канажы шамрық шемьезембе туғышлы ішлет. Халівізем шемье ела ергізем ширеп шемье нигізі пужарыва ергелеші. Онара шейри президент гранжызен фонжы тада республикари экономика адалануын тада пурлық ұшынывізем министерстве болышныбе пурны жагірдеші. Нарспебе сетнерзене тури ажак яленжи Чаваш хрещен хужалыген музейінже тараватлын гыцейлжеш. Ажакен фольклор ушкыне шамрыксене Чаваш юрида шибе савандаржы. Малалла хамыран незелсен бурны жебе эже хелебе балаштаржеш. Хура мунжа, авалхи пюрт, келет, лаш, чылан. Пәдембех пур әліхи Чавашын килгардынже. Шабахта вғодиртне май, візінжен нумай жаманы жадуғат. Кунда вара авалық тәнжіне бұтма май бүлже. Ебір хамырда ялда бурнапыр, хужалық тыца бурнапыр. Но кунда мілі веш туныне, малдан халық мілі бурныне ебір білмейін. И веш, кунда веш калазабаны, кыдарцабаны, мілі ішлене малдан пирин халық, авалги халық. Ну, пиде интереслі, пиде нумай шынерлі. Азынна пужарыван тәптәлеве шамрак можарзенже әліхіне табе хурса хайзен йылы ергізіне шурадасы. Шабах пәрлетіваган әш шемгене ширеплетме болужатте. Шубашкарда бұрнаган рыленземде шакна ширепледеші. Пере шамбек мероприятий бірге систерзесіне бір немшламаздыр келішіне. Мүзіндезесін, күнда педем Чаваш йылы ерги, педем Чаваш сен бұрнышы бірге, кадарцабаны, калаза парашы, анандарашы, педе интереслі. Ебір хамырде авланны чухнейінде туй выгоднее педем Чаваш ергезіне майы жидерні даран тұрышрымыр хамыр бұрны жакыртмешкін. Шауынбада кынашкал мероприятизем шамрыксам жылман жұртла педе кирлі, педе лайық. Шауынбада кынашкал мероприятизене малалада тузабыма таршмала. Чучу аялала анат шүлеллеві жет. Пурнышрада жаплах лайыхиде нажарриде булат. Чигирли пәрбірінбе алла аллын тыдынны. Пәдембех пәрле пурнышлазан шуражулық пуладех. Алла почкадыца вудада кассабыхры шамрыксем. Кунда пәрбірне онланны әже келештерсе дума бәліне герлі. Унзоран вуд пүленге казылмы. Тулды әштене вәшлесен пүрде тәбелеле иртреш. Кунда әліхи шемье мәнбе сывланыне еплерех пұрыныне тәплен гадарцабаны. Кунгажа хырымда хырдырне хабарат. Шемье ошыне упраганзем, мажаразем вали хуран гукли хадырлереш. Херарымзем техемлі Чаваш абатне хадырлене вахытра, аршинзем кывайтне жерце яджеш, хуран гуклине пәшерме хадырлереш. Шамрық мажарзем бебірле, ебіде хуран гукли пәшерме варендем. Пәрле пәжерне абада шимеде гамалла тутларахта. Самахран сендервары тарахенчен келіне Чучаковсе Никитинзен шемьен кашни ганмалы гон келде кугыл пәжерес елабур. Пире кунда пиде келіші, пире чинишен, пиде хавас, кунда шинзем келзесін, пиде лайық. Халхалан загаядан пиде подмехтавас келет, кунда курнызыне, әлік чухмылы, шинзем бурынызыне ибір похрымыр, пире ибір курман ябалзыне курдымыр. Шамбада хурангу кричи дердеш, пире бая хамырду зах, мылы лайық больше, лайық свидание больше, любимый бе, мошарба. Хамыр чемере ибір шакымбек ела ергезіне тыцадырашын, ажасыне де каласа гыдардашын. Кине хынан каймала, килхушизен озатсаямала, кайчен парер шаврым юру юрламала, шакна дурыште пуғыннызем. Кардана дырзан куба сасы янырары, Чаваш ташибе юрригерлері. Кашни можырын келенже ела ергезем буласа, візім шемьене ширіп тетелейлі дума булы жаса жанашы әш пужа ергелегензем. Шаган еверлі пужарузем ағалмарыне туймада, курмада булдардымыр. Чаваш енре херарымзен перлежеве ку пужаруба малалах әшлі. Анастасия Сидорова, Борис Андреев, Чаваш 11 телевидение.